Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونسألك الكرامة فيما بعد الموت لنا جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونستعين الله خير التوفيق أفضل المرسلين خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان خالقك قال للكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المرسلين ويا خير المهدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فاعبدوا الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد šukrijate zahvala perela edevese najvarese kojtan rab sa esetonegro. Šukrije lakese najvarese perela kosa akva šukari pakova berechetikova ovdžame kurijemo kokliko Korani penala vata kumin kuli ma se al-tamuh wa in teudu nemet Allahi wa tuhsuha ina lisanu vesele muke par. Kada bi lerate dženen saoškari pa kova ovdje džamen ne bedva nikada mena štite dženan. Šukrija lahese najvarese sucedijamen da li perda, sucedijamen da li tomnina, šukrija sucedijamen da li kao nur, so bičal džamen ko pravo drumo, jer bizole so bičariva, a meni ne panaka čva, ani tomnina, o Allah subhanahu wa ta'ala tano odova, Kaz bičali ko pravo drugo šajte penadata na ovog bičal do, a kaz me kao teđa od bange drumova, osa koma nuštano našal do, osa koma nuštano ki zabuda. Nekatano osalavati jemo se najmo opro, amaro mango pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nekatano salavatimo se nami Emo opro Ehlibejt, opro Sabija, Tabinja, opro Sakola, Šukarmanu Šakola, Ligarena, ale su čak šipano drumo, džio kemesko dive, nekatano orahmetano spas, emu pramendi koji je vakate. Radi šrahni sadri, faj se leamre vahru, dente bi lisani, jefko bukat, rabi zimne emne nefekno, jefiki bisalihi, amin, jaram, alemin, assalamu aleykum, rahmetullahi, barakatuhu. Hadzdzi hutba, ko dive tato dive decembra 2000 to beš, ja pak mišljenjato dive rebol ulam. Hiljadu štaše u saranju tu beš pa li hijđa. Amari hutba ka većini kota kao će rakota pravednost. Kota pravednost. Ela kesti izune išala kao će rakota pravednost. Olafi pravednost i sire bulo značaj hemomotovi, ravnopravnost, iskrenost, dejba o pravo, oko renđe kad se perena.
subhanahu wa ta'ala sam inč kak je dunja, naredinja, to je ova pravedna. Sohem, Allah subhanahu wa ta'ala mangela sa ke manušen kola thane pravedna. Pravedna voljani tova, ko sa obrste buča. Muhammed sallallahu alaihi sallam vacheriba okola kola thane pravedna. Okola kola kovem pravedna, on koven ko Allah. On koven ko Allah i koven ko mimberja ando onur. Od latana okola, kola je nepravedna no posudiva, ki nepravedna premalo pečerudne, hem pravedne i ne avrijal, ako vore ja neka se te sudinipe. Naštite za mistinipe kojek manuš, tovel verniko, tovel pravo verniko, ako ano lesi duša na nepravdina, na nepoštovanje, hem svest kotar o lakoru baro vrednost. Peđer do sa amendze, kotar amaro pengame Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kuri penđa, ta manuša, ta vrste manuša, ka ovel, o Allah subhanahu wa ta'ala, ano sudjudive, ka ovel, ano lado, elahestro, kuri aber lado, osim od ladija nakoven. Kijekte kategorija manuša kola koven ko hireti talo olado, talo elahestro aš kao veno opravedna vladarija. Sebebi, soso on kao ven elahestro subhanahu wa ta'ala lado, keda aver lado na kao veno donese su i nepravedna, keda on vladinje, keda on sudinje, kakava dunjavoko. Muhammed sallallahu alaihi sallam vacheriba fenala trintane vrsta sudije. Trintane vrsta sudije. Duj vrste pama koven ani jak. A jek vrste samo koven ani dženeti. Pa vacheri manuš kova peđerđa očačipa hempalo dva čačipa sudinja. Sudinja pravedno ovko ano dženeti. A manuš kova peđerđa očačipa džanelo čačipa, a sudinja, nepravno sudinja, penala osad ko manuško volan ja, hem manuš, ko na peđeržao čačipa, pa je manušenđe, kotar po bi nađandipa, sudinja, hem osad ko kovel, ki jak džehanem esri. Muhammed sallallahu alaihi sallam pa na vacheri, keda osudija sudini, keda osudija sudini, pa trudinipe, te i kare očačipa ti kari, te pogodini. Kama, ako ovo i kare očačipa, onda orese perela duj nagrade perelo rese. A keda osudija, čačipa ne trudinipe, ti kare očačipa, te pogodini, da li ta na kava krio, da li kava ko pravo, ali na pogodini. A trudisalo ta novo čačipa, ti karo čačipa. Ali na pogodnija, upara sam ko manuši sile, jek nagrade sile. I sile nagrada. Sebe bi se trudisalo, a bez obzira k nam dalje ovom nanđao čačipa, daj li kao džaja pravim lina, ali ovo trudisalo. A kavatano muteku na lih. Allah subhanahu wa ta'ala naredini i pravdina, kuri harolape, to je podrazuminipe, potpuno jek te oven emte na delpe prednost nikase. Bilo to vel familija, ja pak bisa, a ko ver dikiba. Allah subhanahu wa ta'ala ko jeka jeti ko Kurani Kerim vacheri, kova otlaj jeti šunane stano, keditali džuma, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah jemur budani velik sali veli taj zil kurba, ve jemhanil fakšaj, vel mukeri vel baki, jeziku, aleykum tezakarun. Allah rodela svako neso pravo te poštojina. Šukarte će relope hem te pa še manušenđe te de, a na mekela to je zabrajini svako vrsta lošni pa. Dem zabrajino nasilje, pa plana poukale ovtumen savjetuine en nafal en javade što. A jeti. Ano Kurani Kerim, ko buta na vacheribe,
to je ova pravedna, a isto dva vacheriba amaro Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ko hadisija, to je ova pravedna. Čak vacheriba ni mržnje, ako si tu prebala vera manuša, nasmejini toho sebebi, te sudimpe neka se nepravedno. Sose, sebebi su mrzinali. Napravljaju. Emo dushmanja to ovel, imo leđe kada je pravedna tanalpe, pare nas imena tova nepravedna, moratana i pravdina. Diken savoliš u žotano o islamu. Savetane o lesre bare propisja, a on tano sam ke. A odla propisa tana osam ke odolese su, ale ando oko vakova čerđa, amen. Oko vakova čerđa o sveto. Oko vakova čerđa kovanđa o redu kipu. To jest o Allah subhanahu wa ta'ala rodela amendze, rodela kotar manuša, ta araka odova redu kipu kova o amendze, naredinja. Taberani, ligari, koje hadisi, salam Romano Muhammed sallallahu aleykum ve sellem vacheriba. Jekva dari, keditana ano jek dive pravedno. Keditana ano jek dive pravedno. Pravedno tan ano po vlasti. Odova dive vacheriba tano olese pošukar nego tečero šovar dežbeš ibadeti. Šovar dežbeš tečero ibadeti pošukar tano jek dive odluka pravedno, odluka tano kotar viso, nego tečero šovar dežbeš ibadeti. A tečerope, to jest izvršini pe seriatsko kazna kipu opro kova manuš, kova zaslužijana, tani poškar o lesre manušenđe kotar bošin saranda dive, kova anela i odluka pravo, to jest ako izvršini pe opro neka ste kazna, kova zaslužijana. Kotar pravednost, inša Allahem, kava će neki Hikaja, kava će rakota sultan Mehmed Fatih, kova uvek vacheriba, ako duj kategorije manuša ando umeti čerana bhuti, palo pođamlipa, Allah subhanahu wa ta'ala odova narodu, karakine, kotar, razne belaje, razne musibete. Vacheriba, kada Mehmed Fatih osvojnja Istanbul. Vacheriba da tarotat ovsa sine panle ko zatvori car jednekja. Ali isto vacheriba sar duj monarhija namageti komutar panipa. O namagetare. Namageti kon sebebi so odolese okova dari sine anglofatih angeder oleste vacheriba da on džele olese motovena hine but nepravednost, on džele motovene su na neadžar i ov zbog odva su oni nepravedna, zbog odova ili panlani, odova ili oleni gađalen, ano panipa. Odole se on vacheriba i ne poškara amendze, te živina, te džibđačera, ano panipe, nego tova ano nepravedno društvo. Sultan Fatih, kada šunja odova ovdjelo koroljenje, lično djelo, ema červeni džekovac, ostomeni čovjena, a kala motovena po slučaj, premala šunem na gari. Ajde tu me nikomen pirem. Džan kuri god magera. Pisak ja mi puvki me država pirem. Pa ako bi ken hari trunka nepravda, ta ven penala. Te motverme, hem ta kuvena panite majkle novšte. I ja džan ovo. Akla duj monarhije i kistetane, hem kojekto ta on džana ko pazari. Ke džene ko pazari, diketane jek muslimani, sači nela graste kotar jek jevreji. Ko je to dikivat je dišlo graz, datano normalno graz, datano blizu nisa imana, iakava činjane o muslimani, ali ke dželo čere odmod ja rad, dikela datano ovine nabor mogras. Da bi ovtaj sato uštela džela ko kadija, ko sudija džela, te vacheri su desilipe, te vime se jevreo pare. Ali ovdje dželo i kancelarija, sudija se ne pani, ovo sudija ne inovi. Da govori džape se čere, ali kad diranđa čere, da si mi ponese da odija rat u grasen merala. Ako vas slučaj ovdje sato džalamo tvoji ekadijase,
Okadija, kada šunjava dva sudje, ova čeni kama, iđ mene im neka te kancelarija. A to vi neka te, penalo ogradska i rani pe malušese, hem tu te pare kale, kotar jevreje. Tu dješteta, naka karela, ali pošto ne im neka te, pošto minjum bango, to jest minjum krivo, a će mandra i kali osudija andi pikasa o pare platine manušese. Sona šalđa, kozom platinja egraste. Dikena od mnogo bonahija, hem čudinena pe dikena pe maškolo pese, tarak vaš ajto ovo. Dikena pe, čudinena pe kodova. Onda pala dova, kada duj monahija, rešinje, pođinjete te kovenko dek sudnica, te dikena, saro sudije pana, sudilena deke. Ke kuđeta neko jek, sudnica dikena, duj muslimanje, sar raspravi gleda pe. Ušte lijek muslimani te biknjel jek njima jek muslimanesi. Ali, kad biknja kava i njima, oko muslimani so činja, ogle lađa, otvori lekana, orim se pe njima. Ali orindoj, ova rakja jek čupo zlata rakja. Kada rakja kava čupo zlato, pa ja kava mu čupo na nekava. A kava perla, ega da se oko liste kasta čiju mi njima. Hem bilo čupo, ligaja kava čupo, ti rini emaluše se. Penala alja kava to čupo, me tutra ko čimi njiva, a na čimlo pa čupo zlato tutra. Alja kava to klo, hem tu te džanem, so i neka te čupo zlato puna kava tu maje nabivik ne. A kava pare večeri dana natvrla, a kava čupo to klo. Ti napaka i ne, i leći to čupo. Ne odrena nema ništa. A kava najvi raspirinato kod dva kastor čupo kapero. Evo sudija po kraja, ukadija gala odluka, pala, ajde anamo kaj bila čupo, i ulavi ko sovdiđe od dva čupo, ulago zlato koje je kvašeno, karese. Dikeno dova kalab di monarhija, dikeno pe maškoro peste, hem haliletare da više na ne potreba on te pirer, ki puf te dikel, te diken da ek neprava, da li si pana čukali. I on, Iljena i Renena, džanatane, ko Fatih, ko sultan Fatih, hema červeno lese so, amen, na najviše, sa su dikam, na najviše potreba, te džate pira, pana te dika, da li si da ek nepravda ki pol, dikam dosta, razumijam dosta, ili akalija mislim da ko misali nepravda prema vera kola na ne muslimanje. Tako da mena kanano pami pa nakirana, pošto jam zadovoljna, aka ne društvo. Ko kraja, čajka večera, te molinavah je najgore, te červa me tova pravedna, te da rako tralah. Sar su ala ko buta jeti ko kurani kerim, ko buta jeti naredinja, tova pravedna, te da rao nezdrav. Te mislina, te da ra, hem sarik dire, kao rekli kavahan u Allah subhanahu wa ta'ala, kuli kavalani te položi na računi. Tova pravedna vernike, hem ko sudi dire, tova vas dime šereja, hem tova ko prestore, kovajka amzur. A te na ovako kola nepravedna, kola to sunu dire, kavalani te tila rempe šereja, nadle, hem ka sikiri rempe sakar bitinen, odova dire. Da li ko pobedinen, kad je utakmica, da li pa kana šereja. A na to ovako kola nakadara, te večera očačipa, hem pravdina teana, hem to ovako kola kana, kola kačiva o redokipu. Amin, jara, alemin. Subhanike, rabikamike, la ilahe illa ente, estakiruka, da tu gledaj. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.